Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo, ti umuna pa sa ti seryeta yung ita alawas, anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Pare, at damat gayam ti agkasari di amyanin ita. Kastaya? Sino? Kabsat ni Dino. Diyan nga kadwa tayo ang nagayayam iti basketball, iti napalabas a piyesta. Kat mapantayo Agan mapantay lang makipangan. Saan tayo ko man na makiinom? Amangan ngamin no, mapalaban tayo. Kat saan tayo makatrabaho yung tunbingan? Uminom tayo, pare. Saan mo't amaliklikan ti panaginom, no kasjay akasaran. Siyak to ti makaam mo, amang itulod kan ka iji balayo. Sige, mapantayo nga rod. Grabe ay, nga mawan pa ilang ni Manong Mau. Uwan nga rod, tatang. Amukon. Sigurado anapanday ije kasaran. Adda ngamin kasar ita ije amyanan kat. Anya? Uwan, tatang. Amu tayo mutan, ano maipapan iti okasyon, saan amabalin saan da amapan. Ay, sigurado anabartek maninday jayin tun sumangpay. Bayan nyo latan, tatang. Sana bale. Saan mo't nga agwalwala ni Manong nukas jay anakainom? Sumang petuladay ja akabsat mau. Ungtak manay. Nabartek ka manan rin down. Ay, unay matdaytan anak ko. Pasensya ka na. Naganasan mi matantain minom, tatang. Napan kami ni Jay kasaran. Kadwak bagay gagayam ko. Nalabas dayta na panagbarbartek mo anak ko. Kaano lang idinapan kayo jay ili nga iminom. Sa ita, nabartek ka manay. Sa nabali, tatang. Umininom kalamit mo kasi nalpasan ti trabaho. Mala, awanan ti ado pa asaw. Ingkagat ijay kusinan, ingkamangan. Amaw kasaan ka manen anangan ijay kasaran. Taday tala inom ti inararamid mo ijay. Ne, Martes mo't ita Manong. Apay, awan ka di trabaho yo? Ay, ako ada trabaho kita. Sana ka nakapan. Daldawana ka na rin. Ay, kasta unay mo't ngamin abartak mo idirabi Manong. Ako uwan nga ron. Sana ba nga din ko? Sumurag ak inton bigan. Ay rumbang laang. Amang ano rin ta pa nag-absent mo, asaan avalid day tarason mo, kat isukit din ti pakaikatam iti trabaho. Makitam? Gapo iti pa nagbarbartek mo, saan ka manay na nakatrabaho? Tatang? No kasde kumamad nga amo nga da trabahom iti kabigatan na. Di mo kumamad labsan ti uminom iti arak. No uminom kayo man, ay katday tay katamtaman laang. Pasensya kayo, tatang. Manunadaras ngay naramit mo dayta. Agyaman ka laang ang tanasing pati manager di pagpapaayam akumpanya. Tatang. Ay na, agbalbaliw ka kuman anak. No sa bali lang nga kumpanya dayta. Idi pailangan ay kat ka. Hello, Ate Ising. Hello, Clara Balasang ko. Kumusta kan? Nasayat la tamat, Auntie. Imawag ka, tasaludsudag kumano kaano ka nga umay dito'y balay. Umadanin ti umay ko, Auntie. Kalpasan ti do alawas, umaya kun. Sige, urayan ka Umay ka nga umay. Tanay, jakon ka ba ulan ti aglako asisya? Kasapulak at talaga ti kadwa. When, Auntie, namnamaan niyo ti umay ko. Apag iso apumanawak tumot iti sigon apag trabahwa. Ay, maragsakan ako na'y kaanakaan. Simampot kamutlaangan. When, Auntie, maragsakan akmat ang makakita kada kayo. Nagyaman ako kasta. Mala, agin anaka. Kalpasan na. Mapantay di kusina. Adain sa ganak apag sangwanta.
O sige, auntie. Agyaman ako, nay. Ay na. Nagmayot at talaga dito yung lugar yo, auntie Ising. Presko ti angin. Kan, berdi amin ti makita. Kastoy at talaga dito'y balasang ko. Buhay probinsya ako nada. Wanya rod, auntie. Sana kasla ijay syudad. Pasig nga asok ti lugan ti maangot. Tunggal magnaka iti kalsada. Kasta talaga tinagdumaan ti syudad kan dito'y probinsya. Iso nga amok magusto am dito'y balasang ko. Well, auntie, masigurado, agbayagak dito eh. Ay, nagruna no dito'y kapayan ang makasarak, iti lalaki aparaken ka. Anya? Oh, kasanungay, agpasyat kan pare. Ay, ito na. Hindi talaga yan. Kagumatang iti arak iti tersena ni Nana Pidang, wen? Ay, saan pare? Diyak kaya timapan gumatang ijay. Anya? Apay nga Adda pa'y ngamin utang ko ijay. Diyak pa'y nabayadan. Agparangak to, no adda ibayad ko. Anya? Ijay tersena ni Nana Ising timapan ko paggatangan. Takita man jay ibagbaga ni Benji abalasa. Anya? Adaya? Adda ka no, pare. Katsigun kan kwa na, napintas ka no. Inakman kitain, nupod numutlain. Wiman. Inka man kitain. Tayam ammum to kanya. Nak! Gumatak man! Apo! Nak! Anya tigatangan nyo, Manong? Ay na, pasensya kayon. At dangamin aramidak ijak kusina itay. Iso ajak nangag adagos ti panagsauyo. Kasta ka di. Kwa. Gumatang ako maiti... iti arak, ading balasang. Ha? Bigbigat pa'y laang? Ngam arak tigatangam? Kwa. Imbaon naklaang jay gayem ko, ading. Kasta ka di? Manong arod abote ti arak tigatangam? Kwa. Duwalaang, ading. Ay, o sige, mabiit lang nga rod, Manong. Alaag ti arak agat gatangam. Ay na, among pare. Nagpintas di balasang agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Kasta ka di? Nagpintas, pare. Napudaw. Natayag. At idug tibuok na. Ken nagsiksesi ka. Sapay lakuma. Tawang pa'y asawa na dayjay. Tapno ayam amok man kan ka. Anya? Angam, agure ka man. Sigurado ka balasang dayjay? Ha? Ay, uwan nga agpaiso niya. Ngam, saan abale? Salud-sudak to ni Nana Ising, maipapan iti dayta. Una, tapno sigurado. Ang mga nuad asawa na. Esos, narigatan. Siyak ti makaam mo, di ka madanagan. Alaki din, rugyantan ti uminom, pare. Tanong maibus dayta, agsubliak tumanan agumatan. Bareng, maamwakon, no balasang paywen no saa. Ne, ayan nga jay, balasang anagla ko iti arak kanyak itay nana. Ni Clara ka di tidakdaka matampiolo. Clara gayam tinagan na. Wen, napanla nagdigos. Iso asinublat ko pa'y laang ditoy. Umay mutlaang inton madamdama. Kasta ka din, nana. Ay, gayam, nana. Balasang pa'y ka din ni Clara? Ay, won! Balasang dayjay akaanakak. Kasta ka din, nana. Ay, apag iso, barumot ni Rindon agayam ko. Anya? Awan mat siguro dagas na, nana. Nuyam amok ni Rindon, iti kaanakan nyo. Lebe, anak. Adda ka di aramidam ita.
Awan mo tatang, apay ka di? Ibaon ka mana mapan gumatang iti kape ken tinapay iti tersena ni Iseng. Wan tatang, yagyong arudan ti igatang ko. Ading, siya akong timapan gumatang. Ha? Yagyo kanya akong dahita kwarta. Siya akong timapan gumatang. Makamukha nga ruday. Oh, itaman pa'y nagboluntaryo ka mapan gumatang, manong? Ha? Siguro, naamuam abalasang di agbambantay ije tersena ni Nana Ising. Anya? Ha? Ay, saan? Alaki din. Ani, agburat ton di danong. Apag isunog subli agkapita yun ton. Anya tigatangan nyo, manong? Ay na. Ay sus, nagpintas magkayam dahito abalasang. Manong, gumatang kayo ka di? Ha? Ay, wan. Gumata nga ka. Kapitiga tanga ka. Tayman benget coffee, ading. O sige, mabiit lang, manong ato yan tigat gatanga, manong. At ito'y matibayad ko, ading. Ha? Dayta lang ti ginatang mo, ngam 1,000 ti kwartam? Ay, sapay awan baryami. Kasta ya. Alang rod. Sublyak langan inton malam ti suklik. O sige, manong, apag isunto asumangpat ni Auntie Ising. Pare, napanak gimatang ita iti tersena ni Nana Ising. Ay no, nagpinta sa talaga diag bambanta e balasang. Katuan mat. Day tamot lang timbagak idikin ka. Kurso na adak da di abalasang pare. Ay tulungan naman. Armak da jay. Ay katuan na. Day talagayam. No problem. Nalab at persa itaksamot time. Apay anak ko nam day ta. Una, tamanipod nakitak da di abalasang. Jakmatan makaid na mang pampanunot kan kwa na. No kayat mo. Sarungkaran ta inton malam. Iti kasta, maam-am mo mahusto ni Clara. Ne, rumabiin manong. Ngam apay nagsukat ka pay laang. Adda ka di papanam? Ada na padaga pa panagating ko. Ay na, no anyaman dayta, ipabigat mon. Nabartag ka. Ang mga no anya pa'y ti mapasamak kan ka ijay dalan. Asidag lang ti papanan mi. Di kagda na gating ko. Inak man sarungkaran si balasang agbambantay di tersena ni Nana Ising. Anya? Mapan ka mang sarungkar iti balasang? Katkasta na kainom ka? Pagpaturad lang. So ano sumangpot ni tatang sa pulan na. Ibagam, manapanak nagaram, ha? Anya, mapanagaram iti balasang ni Manong mo kunam? Wan tatang, isumot tinakuna na itay dinamag ko. Dayamot balasang nga gusto iti dayjay akabsat mo. Ha? Kano mamartag kan manugal? Maaglaan ti babae nga gusto kan kuana. Anya? Ayawan ti makaano sa babae ti kasti nga ramid na. Abangan no isubli pa iti babae dito balay. Anya? Ay na, mabuti nga kasumango kadakwada, Auntie. Ngamin, nakainom damot. Ala, bayam garudan, tasya kung ti makaamo amakisarita kadakwada. O sige, Auntie. Ala na. Makiamamuak lang mat iti kaanakan nyo. Kung ngagpaiso, Nana. Ay na, pangaasiyo. No nasaya at mutlaang ti panggapyaw, umay kayo no saan kayo ang nakainom. Saan akastaan, nabartak kayong sapayan. Ala, agawid kayo kitden. Agsubli kayon to, inton na usawan kayon.
Ay na, anak ko, sakbay nga agarem ka, baliwampay taaramid mo. Tatang. Liklikam ti arak, barkada ken sugal. Iti kasta, sakbay ang mga asawa ka, na iwaksimom dagita abisom. Tano kastam laeng, kaasin to ti pamilya abangunem no bilang laeng. Iso apang asim, liklika mo dagiti bisom, no panggap mo ti mga asawa. Ni tatang met. Pagsayaat am ti bagbagat. Amin na bisaw, kan saan na nasayat nga ugali, kat lapad laeng itinaranyag a masakbayam. Agayatakan ka, Clara. Manipod ididamo nakita ka. Nakaritnak iti panagayatkan ka. Pangasim ko nga. Di na kumaliklikan. Amok nga adudag iti agdat-daton kan ka. Ang panagkunak. Ti panagayat ko kan ka. Kat na'y dumduma. Rendon? Ay ayatan ka unay. Kat sapay la ko ma. Tadi nagtupayan, Clara. Anya ti sungbat ni Clara iti ayat nga impudno ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ken daytoy nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, kanayon apalagipan ni Tata Lando ni Rendon anak na. Aliklikan na kuman tinalabas a panagin inom na. Iti sabali abangir. Napanmat ni Clara iti tersena ni Nana Ising. Tapno tulungan na iti panaglako na. Namuan nga ron ni Rendon abalasan daytoy. Agingga nga indaton na ti panagayat na. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti masakbayan. Pangasim, di na kumamatliklikan, Clara. Amok nga doon dagiti agdat-daton kan ka. Ngayon panagkunak. Ti panagayat ko kan ka, tinaydumduma. Rendon? Ayayatan ka unay. Kat sapay la kumata, di nagtupayan. Amok nga doon nagiti naidandanon kan ka. Asa na nasaya at nakababalin ko. Aklo na ka mamarte ka. Aman nugalak. Agam nakasagana at nagbalbaliw para kan ka. Nasayahat no kasta, Rendon? Oh, anya nga pare. Sinong batan na kan ni Clara? Saan pa nga ron, pare? Ay, kunaklakit din no sinong batan na kan. Saan pa Ang amok nga tanamnamak kan kwa na. Ngamin, di na kumapalubusan as sumarong karidya balay ni Nana Ising. Nawan pa naggusto na kanya. Ay na, pare. Amin a babae, maatrak itikas kan ka. Natar ka. Adda natalgad a trabaho. Sabagay matgid niya, pare. Kat no idilig ka dagiti dadduma, nga agar-aram kan kwa na, tambay lang aruden, naglaad dapay. Oh, Clara, anyat kaya kasawan day tapa nagsanay mo, balasang ko. Auntie, Apay, ada ka di pa kariribukam. kwa.
Pampanunutak lang amin da Rendon kan Peter. Ha? Anyat kayat mo asawan? Diyak mo. No asino ti pilyak kadakwada. Ngamin, agpadadamot anasingpat. Ay, no siyak. Awan parikot no asino kadakwada ti pilyam. No asino tinatimtimbang. Di iso. Saan ka mo't amabalin adiktaran iti day taba nagbalasang ko? Tila ang maibalakad ko kan ka. Pilyam, no asino ti kapkap na ka. Oh, anya ngay manong. Adda ka din ti yamamom kanyak nga agbalin niya ipag ko? Sunes, ading. Sunes nga ibagbagamot. Inton kuan, busted kagayam. Saan? Mariknak nga da panagayat ni Clara kanyak. Iso na lang. Tadamot nga minda dya Peter ang mapansumar sa rongkar kan kuan. Anya? Amok asan akas ka ni Peter, tikayat ni Clara. Apay anak ko nam ti kasta, manong. Di mo salud-sudan ading ko. Basta siya, amok da kita. Nay, makadlawak Apay ay tatang? Kaslamanon nga aldaw saan ka nakita na bartag. Ay natatang, di mo makita nga agbartak ni manong. Gaputa agbalbaliw ka nun para iti balasang nga ararmon na. Anya? Kung kunamladay ta rin daw. Amaw katap-tap palam lang ti bagay masan nga uminom iti arak. Ni tatang. Anya mala Sapay la kumangaraw tagbalbaliw kametten. Nunapudno kamet lang iti dayjay akaanakan ni Iseng. Auntie, mariribu ka na. Apay anak ko nam day tabalasang ko. Ibagam no anyaman day ta apakariribukam. Masiguradok ang matulungan ka iti day ta. Mariribu ka nak ngamin amang pampanunot ka ni Rendon. Ha? Kadagiti amin nga agdat-daton kanyak. Ni Rendon ti pakariknak iti ayat. Angam, no apay nga ado dagiti tao amang ibagbaga. Asaan anasaya ti ugali na. Ha? Ay, kuabalasang ko. No siyakla maysa. Nasingpot-mot kat ni Rendon. Awan makunakkan kwa na. Isu na laeng, tamanginom ngamen. Auntie, Ang mamati akabailan na dayjay ti agbalbaliw para ken ka. sapay la kumatakasta nga agpaiso. Auntie Ising. Nay, adda ka gayam dito, pare. Kunakman mo sinarongkaran ni Clara ita. Ay, kwa? Kakaiso nang awan trabaho tayo ita. Nasakit nga minti ulok. Isojak na pan. Barang umimbag man mamalan. Tama pa na ka talaga. Ay katpun Nasken amapan ka. Ipakita mo't seryoso ka kankwana. Ha? Nakunak day ta. Gaputat tunggal lumabasak ije tersena ni Nana Ising. Agsasabali aropa ti makitkitak. Anyat kahit mo sahon, pare? Ay na, pare. Ado ti agdat-daton ken ni Clara. Isuanas ken nga galigtak ka. Narigaten. Rendon, apay nga imay ka. Nag-text ka itay ako na mamaditirik na. Wen, nasakit na talaga ti ulok. Nangrugi ni Rabi, aging kaita. Angin, imayak lata, tapno sa rongkaran ka. Anya? Imay nga mintigayam ko ni Piolo iti balay. Nakunanang adda ka na nalabsan na itay alalaki dito tersena. Wen, ni Valday Jai. Val? Wen, Agdat-datong kadikan ka? wen, agdat-daton kanyak ni Val. Ngam, sipod pa Awan ayat amariknak para kan kuana. Gaputa, may salang tinakariknak iti ayat. Clara? Kat,
Si kadayta, Rendon. Agyaman na, Clara. Jack mailadawan, ti kinaragsak ko ita marikrik na. Ikarik, saan kan to apulos nga agbabawi, iti panangaklon mo kanyak. Nakasagana ka mga ramid iti amin, para kan ka. Agyaman nukas na, Rendon. Kat sapay la kuma, tatakdram amin nga imbagam kanyak. Iti kasta, sa anak nga agbabawi ang nangaklon kan ka. Wen, namnamam day ta. Ita, aklunek iti mismo sangwanam. Apon mo dagiti may dandanon kang kamang inumag. Ha? Agam nakasaganak nga balbalew. Liklik akong tibisyo. Ipanaknagkakon ka, tinapod no panagayat ko. Nukas ta nga road. Agpainom kan, pare. Anya? Nuar arigen. Kasla nangabak ka iti luto. Gapo iti panangaklon ni Clara kan ka. Agasam man. Ado ti agdatdaton kan wana. Adapay dayo. Magapoy jayili. Ngam, sikat ipinili na. Maria Clara, ako naman. Pare, agpakaanak latan. Agluto tayo uji balay. Iti kasta, maawis kumot lang ni Clara nga umay. Nakaskas daaw manday ta, pare? Inkarik ngamin ka ni Clara, aliklik akong ti arak. Manipod ita, di ako naginom. Iso makan langin ti pagsasangwan tayo. Adto iti sukasap sa pulom itay, Vina. Nay, apayan na nakaw. Nagadumot na dagitay lutluto yaw. Ha? Wan tatang. Aglutluto kami para iti pagsasangwan tayo. Anya? Agayan ayat nga minan damanong Rendon kan manang Clara. Diyan ngay kaanakan ni Nana Ising, tatang. Ha? Imbes ka nga arak, makan kanulatan, tatang. Anya? Nay, si kamot gayam ti masabat ko, piolo baraw. Wen, tata. Siya nga road. Ay na, maikawa ka makakita kan kang may sa anabartag. Piolo. Mangsapul ka matan iti balasang armam. Tapno malikli ka matan ti arat. Kita man ni rin daw. Manipod adan kaayan-ayat na namimpinsanay na nagbalbalay. Kumangarod tata. Awan mo ti balasang amangayat kanyak. Iso gasat kunsa ti kunadang baak. Ay na, sasawumot, Piolo. Adda ka di mo't mayat abalasang kan ka. No kastamlat ta amamartag. Nasabat ko itay ni Piolo na barbartag. Imbag man ta saan ka manin anakiinom kadakwada. Ha? Maikawak pa'y na makakitkita kan kwa nang agmay-maysa. Ngamin, numay papanla iti in-inom, da kayo ti kanayong agkadkadwa. Nagbalbalaw akong tatang. Kan, inkarik adya akong sublyan tayo abisyo. Amom ka di anak? Siyak, ti kaunaan anaragsakan gapu iti dayta. Kat sapay la kumatag kalay sa kayo matan kini Clara. Tap nagtultuloy dayta pa nagbalbaliw mo. Wen tatang, madanong to dayta. Hello? Hello Clara, naimbag ang oras mo. Ay, kastamot kan ka. Oh, kumusta? Nasayat mo Ewan kaya, imawagan, taawisan ka kung maarumorta ita. Namapalin Kaya't kung ipasyar ka. Ha? Saan na bali? Siyak ti makamoy ti amin. Ay, damagak pa'y ka ni Auntie Ising no saan arumar ita. Iti kasta, iso ti agbantay dito iti Teresena. Sige. Umawag ka nga ro din to madamdama. Noan niya ko na, ha? Wen, Rendon. Sige, bye.
Nangag ko tinagsaritaan nyo kan ni Rendon iti cellphone itay. Awan mo't parikot na agpasyar kayo sa paminsan. Auntie, San abale, tawan pa panak ita. Sa anak ama pa nag-purchase. Iso ano rumor kayo kan ni Rendon. Mapan ka, balasang ko. Addakan iti husto nga edad. Iso nga amok, nga amomon dagiti banag anasaya at kadsaan. Auntie, Ala, agrubot kakit din. Siya akong di makaamo dito store. agyaman, Auntie. Neh, adda ka mo dito'y balay, manong. Nalabsak da manong piolo ije balay da. Madama ti inom da. Kasta ka di? Wan, kung naklakit din ano adda ka ijay. Nakapulas ka mat. Di mo kunaan, amapan ka mainayon ijay. Kakaiso na lang arudan adi ka imin inom. Saan? Jak makiinom ka da piola. Mapan kami ili. Kadwak ni Clara. Ha? Nasayaat no kasta, manong. Sapay lak mo ma, tagtultulo yon amaliklikam ti panagin inom mo. Uwan ka di. Ala, mapan ka nga rudan, manong. Amangan no agurura yan ni Manang Clara. Abay, adito timayan ta, Rendon. Awan parikot. Siyak ti makamo. Ngam, pasig nga agkakangina ti minuda dito eh. Mabalin mo't nga itilatan ka rin derya, tinapananta. Sa nabali, tasag paminsan man. Kan may sa, tikaskan ka. Deserve mo timangan itikas to restaurant. Ha? Agyaman ak unay no kasta. Ay na, si kalaang tinangawis kanyak amangan itikastoy akla sa restaurant. Basta para kan ka. Ala, agtugaw kan, tagurdera ko niti kananta. O niya, nabanlo ka kadingag paspasyar, Clara? Saan? Kayat ko pa'y tagpaangin diti parke. Wala. Amangan mo't na aguro-uray ni Anting. Saan? Awan parikot kan kwa na. Kan may sa? Amo na asikati kadwak. Awan pagdanagan na. Makaisa maklay. Kaputasan akas dyan ni nanaising kanyak idi. Angam ita, agtalagan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas chay. Isong ay tultuloy mo tikas na pa nagbalbaliw mo ah. Tikas na. Saan ang mapukaw ti pa nagtalat na kan ka? Paragan ka. Ikarik. Itultuloy ko ti pa nagbalbaliw ko. Isong aramidat ti amin. Clara. Anda ko ma, kaya't kong ibagakan ka. Sapay la ko ma. Tasan na kapahayan iti isingasing ko. Ha? Anya day ta nga ibagam, Rendon. Agkalay sa ta ko man. Rendon? Amo ka maklaat ka. Angam noon yaman ti sungbat mo. Aklunag. Anya ti isungbat ni Clara iti imbaga ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta yu ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masakbayan. Ti napalabas, mariribukan ni Clara no asino ti aklunan na kadagiti lalaki nga agdatdaton kenkwana. Kasta unay met aragsak ni Rendon. Gapu ta iso ti inaklon ti balasan. Gapu iti dayta, nagpaluto ni Rendon iti taraon.
Kas panagyaman na iti panaklon ti balasan. Naragsakan mo ti amana. Iti saan ang nagbayag? Insingasing ni Rendon ken ni Clara ti panagkalaysada. Ita papagayam, denggan ti tuloy ti serye tayo ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Makaisang maklaeng. Gaputa sana kas diyan ni nana ising kanyak iti. Agamita, agtarakan kanyak. Amo na ngamin ang nagbalbaliw kan. Iso akas jay. Iso nga itultuloy mo dahi ta pa nagbalbaliw mo ha. Iti kasta, saan ang mapukaw ti panagtalak na kan ka? Wen, para kan ka ti panagbalbaliw ko. Isong aramidak ti amin. Clara, at ako makayat kong ibagakan ka. Sabay ta ko ma. Tadi nakpaayan iti isingasing ko. Anya day ta? Ibagam laang, Rendon. Kaya't ko kumangagkalay satan. Rendon? Amo ka maklat ka. Ang ano niya't isumbat mo. Aklunag. Ay ayatan ka unay, Rendon. Iso asa anak to nga agbabawi anang aklon kan ka. Iso nga ita, umanugutak no kunam nga agkalay satan. Agyaman ako unay, Clara. Agyaman na. Anya, agkalay sa kayon kini Clara, anak ko? Wen tatan. Ay nasayaat no kasta. Maragsakan para kada kayo. Bareng isaw na talaga ti makapagbaliw ken ka. Tatan? Kahit kaano ti plano yo apa nagkalaysa? Sakbay ko mamalpas da ito'y atawan, tatan. Ay katuna. Nuan yaman ti desisyon yo. Suportaran kayo anak ko. Awan metkit di ti parikaut. Tamok nga danan anay nga urnong mau. Kasayaatan day tangaramidam. Mga sawa kan. Taisaw ti papanan ti birok mau. Saan kat aday ta arak? Wen tatan. Itapay laeng. Congrats, pare. Si kakit dimit. Ang magyaman naklat ha. Isosi ka, mangsapol ka ni ti armo mabalasang. Iti kasta, maikat mo mo ti bisyon. Saan abalasang ti makaikat iti bisyok, pare? No talaga akayat ko ti agbalbaliw. Maaramid ko lata. Pare, mamatiak iti day tanga imbagam. Ay, pare. Kaano nga iti plano yu panagkalaysa? Iso nga rodon ti asikasun mi ni Clara. Kasta? Ay katuna. Kamaudyanan na. Maksayanan dagiti baak dito lugar tayo. Anya? Si kakit dimit. Umay kakitin. Apag iso mo ti napangal daw. Mangantan di ti balay. Kabayatan ti panagis istoryata. Ay na, siyak ti ad-ada maragragsakan para kan ka, manong. Ha? Kamaudyanan na, agkalay sa kayong mutan kinimanang Clara. Wala din ko. Wala ang alawas ti Orion. Agkalay sa kamin. Nakaragragsakak. Tamaad da anak to, itinapintas ka na singpat nga ipag. Sika talaga. Una, rumbang laang anapintas ti asawa, manong. Tapno na aganak kayon to, napintas tumat. Ala, bayamon. Agsagana tayo kit din. Tao madanin ti panagkalay sa amin. Oh, Clara, balasang ko. Anya ti plano yu ita. Ijay ka di ayan da rin doon ti pagyanan yu. Wano, dito'y kay latan. Nagsaritaan mi kan ni Rendon. Nga ijay kami latan balay da nga agnaed, auntie. Ngam di kay madanagan. Umayak lata tumulong kada kayong aglako dito'y Teresena. Ha? Ay na, ita tanaki asawa kan.
Di mun panunutan ti marami dito'y tersena balasang ko. Ti panunutam kat ti para kada kayo ka ni Rendon. Auntie. Awan ti pagdanagam kanyak. No, adanton mabiro ka kakadwak dito'y. Di isunton ti baunak. Agyaman ako na no kasta, auntie. Awan anyaman na balasang ko. Dito'y kalatan balay, bakit? Uray saan ka pa ilang amapa ni Jetersena ni Auntie Ising? Lakay. Madikan ka ti mabambanog. Nang runa kat masikog ka. Sige, no kasta ti ko nam. Nakababain mo't kadatatang. No dituyak latan balay nga inaldaw. Awan ti rumba nga pagbainam kadakwada. Kaya may isa, maawatan damat ti sitwasyon mo. Iso, dito'y kalag. Sige. Nala, inakon bakit? Amangan numaladawak iti trabaho. Agan-anad ka nga, Rod. Pasensya kan, Beverly. No, hindi ko masakbay apin manaw ka. Ket imbagam asublyanak. Sana kumanang asawa iti sa balay. Rendon, amumot no kasano ti panagayat ko kan ka. Manipod adata iti kolehiyo. Si kalaang ti inayat ko iti kastaunay. Anya? Kastaunay aliday ko. Idinamo ka ng asawa kamot kaya man. Pangaasim, amok nga dapat lang panagayat mo kanyak. Ngamin, no awan, saan ka kumangay manugot anak isinarak kanyak ita dito'y hotel? Jackie limak na ita. Adan asawak. Maadan kamin iti anak. Puno nagkalaysa kayo. Ngam papel na ang dayta. Ti panagayat mo kanyak, ti saan amabalin abaliwan. Pangaasim Rendon, aramidam kumamot ti amin para kanyak. Oh, rabiin man ang Clara. Ngam adda ka pa'y laang dito'y salas nga agbuy-buya iti TV. Wen ading ko. Rabiin, ang awan pa'y mat nga manong mo. Diyak pa'y makontak ti cellphone na. Anya? Napadan na ngay ngatan? Sigud mo't ang masapsapat ay jay nga agawid. Diyak makaturog amang pampanunot kan kuana. Iso nga'y mayak dito'y salas. Ala, ingkan maturog manang. No sumangpot ni manong ko, kasaritak to. Di na kunaan, anapan manen nakiinom. Nay, apay nga itakalaang rin down. Nagpatpat na ngayon ururay na kati asawam. Pasensya kayong tatang. Adang amin napanan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Narapian kami. Iso nakiturog ako ni Balayda. Kasta, kahit apay nga raw ako na ni Clara di na makontak ti cellphone mo. No kas jemot akat ipakaam mo mi ti asawam. Tapno sana madandanagan. Pasensya kayong tatang. Mala, yung kakitaan ti asawa mi jay sa ligyaw. Sigurado na puyat day jay anang ururay kan ka. Nasayata si Mangpot kan. Sa dino tinagturugam iti rabi eh. Pasensya kan bakit? Adang amin emergency na panan mi. Kadwak ti manager mi ti kumpanya. Diya ko nakaawag kan ka, talobat ti cellphone ko. Kasta ka di. Ala, agina na ka nga rudan. Amok anabannog ka. Agpilas ka, sakbay amaturog ka. Sige, tainak mo tin agluto iti pamigat. Ringan ka no makaluto Sige. Agyaman ako unay. Bakit? Nakaturugan ka asawak. Inikat na ti kawas na. Anya ti aday ti tanggad na. Tsak lakit di agbidot. Kiss mark. Ito'y kawas na. Sa balit ti payod na. Sigud mo't asana kastoy ti angot ti kawas na.
Sapay lakom. Tasaan apod no ti atap ko. Ay, sus ka, pare. Pangasim. Agpanunot ka kumaan na imbag. Sakbay nga aramidem ti may sa abanag. Pare, panunutom kuma ti asawam. Norarigan, panubok lang iti biyag yung agasawa dayjay a Beverly. Kat adakan ka no tutupam. Arason, tapno madadaal ti pamilyam. Mariribo ka na, pare. Ay na, pare. Di mo urayan ang maamuan ni Clara day tangar aramidam. Maasi ka kumamat kan kuana. Nang runa, tamasikog. Pare, narigat para itikas kan kuana ti ma-stress. Intaman kit di uminam iji abagatan, pare. Iji tersen na ni Nana Miling. Sana bale, tayo talang tayo. Pag-isistoryahan ta. Rendon, apay akasta ka matan. Idi na minsan, nabartak ang nagawid ka. Sa ita, nabartak ka manan. Pasensya ka na. Dalang amin, dagala paribot ko. Iso nagbardagat. Anya ka di ti parikot mo. Ibagam kanya ka, tapnag tinulong ta. Panagkunang nga takad, matulungan na. Sigati parikot ko. Anya? Siyak, ti parikot mo. Siga. Mabalin lang ay subliti na palabas. Inaramit ko na. Anya ti kayat mo asawan, Rendon. Saan ka siguro ama kanya? Tapos di mo mawatan dekat kuasawan. Anya? Banaman naman dito eh. Ama ano niya pa iti, maramit ko ka. Ingka dyan! Auntie, jakam mo no anya ti parikot ni Rendon. Hindi. Apay nga yakastamot ng ter aramidan na. Ibaga na kumaano anya ti parikot tapno mapagsaritaan nyo. Kuma, hanggang saan mat? Jakam mo no malagip na pa'y dagit imbagbaga na kanyak idirabi. Gaputan na bartak mat idi na ibaga na dagijay. Siyak ka no ti parikot na. Iso ang mariribo ka na kamang pampanunot no anya ti makagapo. Kat, amo ka din ilando day tangar aramidan ti anak na. Jakam mo, auntie. Naira na nga na naturog ni tatang ije bangkag idirabi. Gaputabantayan na kano ti sibog dagiti mula na. Ala, di ka madanagan balasang ko. Kasaritak ni Lando, maipapan ka ni Rendon. Saanin, auntie? Paliwak pa lang. Amangan ngamin no ibagana, abasit labanag, kat masapul pa lang nga ibagak kada kayo. Anya kamatan, Manong. Awan pa'y magkatawan, manipon nagkalay sa kayo kini Manang Clara. Ngam ita, kastamot tan ti aramidam? Nangag ko dagiti imbagbagam kini Manang Clara idirabi. Uray asinong mat ababae. Masaktan iti kasjay nga imbagam. Anya ngamin ayati parikot mo kan kuana. Tana ibagam nga iso ti problemam. Ita nga awan ni Manang Clara. Di mo pa'y damagan no sa dino tinapanan na. Napanan na ya? Nagtalawan. Naumakan ka, Manong. Ay na. Pangaasim ko ma. Tapanunutam mat amasikog ni Manang Clara. Di mo kunaan. Asinubliam man ang ti uminom. Sana din ko. Dalangin min pampanunutak. Iso na ginumak idirabi. Anya? Kat, idi iminom ka. Nalipatam nga rod no anya ti pampanunutam. Sus! Agbalin kan nga ama.
Agpanunot ka kumamatan. Ay na, nasaya at tayo may kamutlaang dito'y tersenak, abalayan lando. Way, nabalayan. Mawawak nga may na nagapoy di bangkag. Kasta unay nga minabara ti panawon ni ita. Ala, ibagam nga rudan no anya tigatangam nga inumam. Sakbay nga ibagak ti panggap kumot nga ibagakan ka. Ha? Nay, makapadanag ka mo tabalayan. No anya launay day taya nga ibagam. Ay na, di anak mo, ni Rendon. Nabartek ang nagawin iti rabi. Imbaga na ka no, aparikot na ti kanakak. Diyak amo no, anya ti problema na kan ni Clara. Imay itay bigat dito di kanakak. Agsangsangit, gapo iti araramidon ni Rendon. Aniya? Pangaasim abalayan, bagbagaam kuma di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asinubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabi nga madagaya man tinapasama kajak magustuhan. Mala, bayam abalayan isen. Siyak ti makamo iti anak kao. Anya ti aramidan ni Tatalando ken ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryeta ita alawas a napaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, kanitimot direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MTBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito'y estasyon. Agyaman kami, iti ingkay panangtarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, naragsak ti panagkalaysa darin doon kan Clara. Nagsaritaan da, nga ijay balay darin doon ti pagnagdanda. Kabayatan na, saan aninamnama ni Rindon. Nga agsubli ni Beverly akayan-ayat na manipod at dada iti kolehyo. Mas daumat ni Clara iti kalaat a panagbaliw ti asawa na. Kat iti may sangal daw, anagawid ni Rindon anabartek. Nasauna iti asawa na, aparikot na daytoy. Mariribukan mat ni Clara, iso nga imbingay na daytoy kanina na ising. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryeta yu ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Pangaasim abalayan, bagbagaam kumamot di anak mo. Idisakbay da nagasawa, liniklikan na mo ti panagin inom na. Ngamno apay asubsubyan namanan. Awanak lang iti balay iti may sa arabi nga madagaya man napasama kajak magustuhan. Ala, bayam abalayan ising. Siyak ti makamo iti anak kao. Agyaman na abalayan. Awanak nga min iti rabi iti balay kahit. Iso nga inrana naman iti iminawm. Ala, da kayon tunti agsarita, abalayan. Nasaya at mat, tanadanon ka dito'y balay si Carindon. Tatang, Apay, anya ka din ti mapaspasamakken ka? Anyaya ti parikot mo iti asawam. kwa, naamiris ko, adyak gayam ay ayatan ni Clara. Anya? Lukaw! Anay ko. Awanan ka iti bain na lalaki. Kaya't mo sakit di apasubsuban ka tapno agnakam ka, Amom ka dinay tangay bagbagam. Tatang, No anyaman ti parikot mo iti asawam, pagsaritaan nyo iti nasayat na ita. Apay, basit lang nga problema. Ibaga mo na saan mo gayam nga ayatan? Ha? Apay, ay ayam ayat ti panagasawa. Tano na umakan kit mabalin mo nga isublay. Di ka agararamid iti jak magustuhan. Pakaibabay naklang nga amam dahi tangararamidam. Nang ro na kadagiti na kay kamangam. Iso nga panunot ka na imbag rin daw.
pagbabawyam iti udi na, day tangar aramidam. Anyat kaya't asawan tinanggap ko nga imbagam kanit tatang itay. Rendon, ana amiris mo asaan nakgayam nga ay ayaten? Pakawanin ako, ma. Gapo ka di. Taday jay lata a Beverly ti ay ayatam aging gaida. Anya. Sumungbat ka. Di ka madanagan. Anyaman ti sungbat mo. Anyaman ti panggadang mo. Aklunak. Pakawanin nak. Diyak kabalan ang lipatin ni Beverly. Maawatam ko, ma. Asipod pa'y. Kat agam amu kamin. Nagayan ayat kami. Kumparakan ka anabiit lang anagam amuta. Anya. Di ka man danagan. Suportarak ti anak ta. Ngam na ti panagayat ko kan ka. Diyak may kari. Amay sugli pa iti sigod. Renton. Apay anaaramid mo kanyak ti kastoy, Renton. No amok la kumakastoy gayam ti aramidam. Diyak la kuman imanugot ang nakikalay sa ka. Clara. Nagkalay sa ta. Nagsinapatata iti sangwanan dagiti naganag ta. Dagiti kakabagyan ta. Kan kang runaan iti Diyos. Ngam ita. Kastoy gayam. Pudno ang nagsin na patata. Ay, para kanya. Sa patalang day jay. Awanan ka itibain. Kalpasan ti amin. Ibagam ti kasta. Asa patalaan ti naramid ta. Pudumit. Sa patalang. Promises are made to be broken. No addaman ti pagbabawyak iti biyag ko. Iso ti panangikalaysakan ka. Nagsapatak iti tao. Agam saan kumatgayam nga ay ayatin ti babae nga ang kalaysak. Pangasim ko ma. Ang panunod ka na imbag. Di mo kumantutupan day jay a babae. Likli ka munti sulisog. Iti ka naman. Saan asulisog ni Beverly? No adaman ti sulisog. Ket si kadayta. Anya! Ati, diyak amunan niya ti aramidak. Ay, Sa anak mata nagpangadwa nakikalay sa kankuana. Impay ko amin a panagayat kan pamatag ko. Ngam apay akas to'y tiraramidan na kanya kita. ala, di kaunay ang panunot balasam ko. Saan anasaya at daytay ti panagsikong mo? Imbes ko maamariknak ti adada panagayat na. Ita masikugak. Ngam saan Ala, di mo liwayan ti ang kararag. Ikararag mo asapay lakuma. Tama ka amiris di Rendon. Asaan anasaya at nagita nga araramidan na kan ka. Uwan ati. Dahita ti araramidag. Awan matpanggap ko nga gibalas. Ngamin, uray kas ti araramidan ni Rendon. Mangnamnamak nagbaliw tulad ta. Dayta ti kasayaatan balasam ko. No adda parikot iti unag ti balay. Sulbaran nyo aging kakabailan nyo. Saan kat atay agaramid kayo pay iti maysa apariko. Ay, agyaman ak tayo may kamutlaang dito'y dagus ko Rendon. Manungal daw nga inururay ka. Kasta ka di? Wan,
Amo mo ta kanayon ak ama iliw kan ka. Saan ka di? Di ka madanagan. Manipod ita. Kukuha mo namin nga oras ko. Kalpasan ti trabaho. Ha? Anya di kayat mo asawan? Pimanawan ni Clara Ijibalay. Nagsublin iti ayan ti Antina. Kasta ka di? Kasanon to ti panagpas ngay na. Agpas ngay lata. Tilang kanyak kat ipaay ko ti gatad akasapulan da iti agbalin nga anak mi. Good job, Brandon. Iso sa anak at nagbidot, anangayat kan ka. Apay dito nagpintas sa bag, Beverly. Ken, adapay ka sa kabarbaro. Ingapok na itay di Hong Kong. Itad mo to ka ni Levi nga ading mo. Amo ka magustuhan na dayta. Ha? Kat dayta ka was. Itad mo ka ni Uncle Lando. Sigurado ang magustuhan na mo't dayta. Agaman ako na ya. Sige. Itad ko kada kwada yung nagawid ak. Apay, di ka kadipay agawid ita? Saan? Dito yak pa lang. Agawid ak tulad tanong kayat ko. Sige. Awan parikot iti dayta, Rendon. At iti bagparakan ka, Levi hading ko. Amo ka magustuhan na ito eh. Ha? Original data. Naggapo iji Hong Kong. Inted ni Beverly parakan ka. Adamat parakan ni Tatang. Pasensyakan, Manong. Ngam sa anak nga interesado iti dayta. Adamat trabaho. No kasapulak ti kasta abag. Kabaelak met ti gumatang. Isublim dayta kan kuana. Wanuyeg mo. Tasyak ti mangisubli. Ha? Apay, Manong. Talaga ka di kastamlatan? Panunutom kumamot ni Manang Clara, ah? Panunutom, Manong. Addaak akabsat mo a babae. No bilang tasyak ti adda iti sitwasyon ni Manang Clara, di ka kadi makapungtot iti asawak akasken ka ti aramid na, no bilang laeng? Anya? No kastamot laeng gayam apasakitam laeng ni Manang Clara, saan kay lata kuman anag kalaysa? Kaasi laeng ti agbalin nga anak yu. Kitaem, manulaengen abulan. Ipasngaynan ti agbalin nga anak yu. Ngam di mo pa'y masarungkaran? Anya kamot ta? Nay, si kamot gayam, Rendon. Umunag ka. Ako, sana na. Mabitak lang. Ha? Imayak, taumay ko la. Ito na ito 10,000 na kwarta ni Clara. Ibag lang ada aramatan na. Ito na may alawas, mangyagak tumanan. Igatang na itikawas ni Baby. Ha? Ni Clara, adda ka din itaunag? Makwa. Awan ni Clara. Napan nagpa-check up. Itay paimot kit di anapan na. No kayat mo, oraya mon, tapno si kaamis mo ti mangyawat iti daytaken kuana. Ako, sana. Adda pa yung amin pag nakita. Ibatik lang, tayo ito junton kan kuana. Sige. Agyaman na. Imay ni Rendon, auntie. Wen balasang ko, adda inyag na akwarta para ken ka. Kasta ka di. Adtoy. 10,000 dayta. Imbagla ka no nga adda aramatem. Ken kunana nga agsubli ka no inton umay alawas. Umay mangyag iti kwarta nga igatang mo iti kawas ni Baby. Anyaman tin ni Rendon. Dinak man la inuroy. No may papan iti kwarta, adamot urnong ko. Kanadapay di kwartaan na urnong iti nagkalay sa kami. Umdat siguro nga ramatak iti panagpas ngay ko. Ti panangaywan na asawa kan ama ti kasapulak ita. Ala, huston balasang ko. Di ka unay agpampanunot ako nak.
Duwalangan abulan ti urayan. Ipas ngay kuntun ti anak mi. Ngam aging gaita. Talaga adyak marik na ti panangilalana. Diyak amunan niya ti panunutek. Anti ising. Sigurado ka kadi saan kayo ang nagkita ka ni Clara, honey? Mamati ka kung maiti ibagbaga. Amok ngamin a Wednesday ita. Ken, ita ti aldaw at check up na ija clinic. Inranak mo tinapan iti tersena ni Antina. Very good. Amo mo tadya kaya't ngagkit-kita kayo. Amangan ngamin no makitam tilangana, kat maasyan kapay kankwana. Saan ka mapasamak na itahani? Sika lang tayo yata. Oh, apay na ito'y kawas na nakawara dito sa sofa. Ha? Aguri ka man. Kasla kawas ti lalaki. Kwa, honey. Kawas ni Lander daytoy. Diyagayam ko abakla. Imay ngamin si Marungkar itay. Naglingat, isa ang nagpalas. Imbati na matlatan dita tinagsukatan na. Anya? Ala, oh my God. Mapantan ni Giselen. Aginanakan. Amok, anabanog ka. Oh, si kamot gayam ti masabat ko, Clara. Wen, siya nga ro. Ay na. Nagadumot tanday taimat mo. Nagapumaya. Naggapo aki jay ili. Napanak gimatang kadagiti masapsapul ko. Kasta. Ala. Iyag mo dagi taimat mo. Siya kunti mangawit. Itulog kan jay tersena ni Nana Ising. Ay na, agyaman ak unay. Agpay tuludak ko may ti tricycle. Nga mabutengak ngamin. Sapay nagpapartak da nga agpataray. Uray ammo da amasikog ti pasaheros da. Ha? Ay, unay mo tan ni rin doon. Di mo't lamaas yan iti asawanan. Piolo, adda ka di ibagbagang? Ha? Ay, kwa, awan. Ala, mapantan. Tani, nagbara ti panawan. Pare, itamampay ang nalagip mo mananti uminom. Agas la ti banog pare. Si kakid di mat. Amangan no agungot ni tatalandukan ka. Numabartek ka manan nga agawid. Sana nga agawid ije pare. Ha? Mapanak inton madamdama ije ayan da Beverly. Ije ka maturog. Anya? Pare, talaga ka di nga awan namnama subliam ni Clara? Kanti agbaling anak yo? Ha? Pare, nasabat ko ni Clara idi na minsan. Ay na, siya lamang kit kita. Maasyanak man kan ko ana, pare. Nung siya amay sa, nasaysaya at nusubliam ni Clara. Awan tinasayaat nga ipaay dayjay a Beverly kan ka. Nuar arigan, kaslain sukat mo ti dolyar iti piso. Sapay ko ma, tamaawatam ti kayat ko asawan. Kinapot na na. Parikot ko ni Beverly ita. Mariribu ka na, nonya ti aramidag. Anya ti kayat mo asawan? No dya kagbidot. Ada sa bali a lalaki ni Beverly. Oh. Namin anong aminan adaras an adanunak nga adda kaus ti lalaki iji dagos na. Angam kanayon na nga erason. At igayim na bakla. Ngam mariknak asaan apod na dagiti bagbagana. Anya? Mariknakan na wala ba? Isan lang kung sabay na ang timotor. Magigam na usawa na. Tepang betul ti pagturungan ti motor ko. Anya ti mapasamak ken ni Rindon. Papagayam, di uliwayan adenggen ti tuloy ti seryetayo ita alawas a napauwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti
Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kanitimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika Dante Martinez. Computer recording technician Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo TMPBC Drama Production Center iti DZWT 540. Ganda ito'y ng estasyon. Agyaman kami iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ti napalabas, gapu iti pungtot ni Tata Lando, na diswan na ni Rindon. Mariribukan mat ni Clara, gapu iti aramidan ti asawa na. Nang ted ni Rindon iti kwarta ken ni Nana Ising, tapno aramatan ni Clara. Nagtultuloy mat ti relasyon na Rindon ken Beverly. Kat iti may sangal daw, napan ni Rindon iti dagos ni Beverly. Kat ditaan nakita na ti kawas ti lalaki. Ngem nakuna ni Beverly, akawas ti gayem na abakla. Gapu iti dayta, nagatap ni Rindon, nga amangan no adda sa bali a lalaki ni Beverly. Kat gapu iti dayta, naginom ni Rindon. Agingga akas taunay ti bartek na. Ita papagayam, denggan tituloy ti seryetayo ita alawas a napauluan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Kaslang maring na ka mo. Isardeng kung sapay na ti motor. Naging gama ko sa manak. Pamit ti turungan ti motor. Tatang, bumahon kayo. Nay, apay ka di anak ka. At dahil maawag kanyak itay laang. Nadisgrasya ka nun ni Manong Rendon. Anya, Ala, agpalas kayon tatang. Awagak ni Insan Peter. Barang nakariing pay laang. Isuti mangitulod ka data iti ospital. Atay ko, nagsakit ti sakak. Sakmay ko ti, nagutot. ay, ano sa manak ka? Talaga na sakit. Na-fracture, titulang, ti makanawa na sakam. Anya, Gapo day tay, ti panakatnag mo, iti tepang. anya. Ala, urayan tayo biit, doktor. Dalusan na, dagiti sugat mo. Nagsakit na talaga ti sakak. Anay ko, jakmay ko kuti. Anya ngay nga rod. Kat ano sama? Nagkunangamin kan ka, nga agmaneho ka iti motor anabartak ka. Di ka pa ilang kami naturog iti balay damanong piolo. Pasensya ka natin ko. Duwa nga aldaw mo dito yung hospital. Nga maging ka ita. Awan mat ni Beverly ako na mga umay mang bantay kan ka. Nupod numot laang. Amangan kit di mat no busy iti sa bali. Isu adi na masangot ti umay dito yung hospital. Ay na Rendon, awan lang arod maitultulong mo kanyakon. Nagaramid ka pa'y lang iti pagparikutan. Iti kasta alangam, panagkunam, kayat ka pa'y lang. Saanan? Anya? No ti amom kat imayak tap nga bantayan ka. Nagbidot ka. Imayak tap nga ipakaamukan ka. Nga awantan. Beverly. Kanayon apagatapan na kada sa bali alalaki. Ksan ka di? Pues, pudno dayta. Sipud pa'y, ada relasyon mi ka ni Michael. Ay ayatan mi titunggan maysa. At least, maipaay na amin nakasapula. Kan pagragsaka. Anya? Saan akaskan ka? Amok nga agnanayon kan apilay. Iso nga aglin ni Patan, Rendon. Apay nga italaang nga umay mo ibaga kanyak, Piolo. Madanaganak ngamin. Amangan mo maklaat ka. No kasta, ada ti asawak iti ospital. Asino nga ti mangbambantay kan kuana. Kumusta nga tan ti asawak? Aday di ospital. Kat panagkunak.
Medyo mabayag pa iti ospital. Ada ni Levi, kan tatalando akadwa na ijay. Apay adi man laing pakaamon ni Levi kanyak. Di na kaya't amadanagan ka. Iso adi na imbagakan ka. Kasano da ito yan? Sapay saan ang mabalin asumrak ti masikog iti ospital. Ang mapanaklat na. Mangituludak iti prutas akanan na. Oray sa anak ang makaunag. Basta masirip ko lang ti asawak. Ngam, Clara. Amang ano di mo kabaalan. Numakitam ni Rendon, itikas di akasasaad na. Di ka madanagan. Kabailag. O sige, agsagana ak. Tamapanak ijay ili. Agan-anad ka kumabalasang ko. Wen auntie, di kay madanagan. Kabailag. Madanagan ak namin. May salaangan abulan, agpas nga ikan. Numabalin, liklikam ko mati aglugan-lugan iti tricycle. Sana bali, auntie. Kasaritak to ti tricycle driver. Adi na unay partakan ti agpataray. Ay, ala, ingka nga rudan. Agan-anad ka. Sumurutak kumamat. Ngam adang amin delivery ita. Sige, auntie. Di kay madanagan. Kabailag. Ala, inumam da ito'y agas mo, Manong. Before meal da ito'y. Isu nga inumam pa'y, sakbay apakanon ka. Ala, iyag mo nga rodan. Mabiit lang. Ada nag-text iti cellphone ko. Ha? Ni Manang Clara. Ada ka no ijerwar. Anya? Ala, inumam da ito'y. Tayo nakitaan ni Manang Clara. Ay na, pasensya kan Manang. Jakon imbagakan ka tinapasamak kini Manong ko. Gaputa jak kayat nga agdanag ka. My God. Kumusta ti asawak? Okay ka dilaang? Saan ka di anakaro ti sugat na? Picturam to man, tay pakitam kanyak. Jak mat ngamin makontak ti cellphone na. Agraman ti messenger na. Gapot tayong black na. Ha? Kwa. Okay lang ni Manong. Di ka madanagan. Siyak pa ilang ti makaamukon ko na. Jak baybay anti kabsat ko. Agyaman ak no kasta, Levi. No sa anak ko maamasikog. Siya kun ti mga sikasukan ko na. Awan anyaman na, Manang. Isu na laang, tasigon iti doktor. Mabayag pa isakbay ang makarwar ni Manong dito hospital. Kaya't mo asawan. Aging ga iti panagpas ngay ko. Saan pa'y ang makaruwar ti asawak? Jak may sigurado, Manang. Ngamsapay la kuma, kaagimbag adagos. Tapno saan nga abutan iti manualawas dito'y hospital. Oh, adtoy, nangyag ni Manang Clara iti prutas akanam, Manong. Naimbag pa'y ni Manang Clara. Uray kasano ti saam nga impaay mo kankwana. At dalata, anakasagana at tumulong kan ka. Ading ko. Among, masyanak unay kini Manang Clara. Gapu iti nararamid mo. Ita, adda ka dito hospital. Umadanin ti panagpas ngay na. Ngamawan maaramidam takastoy ti sitwasyon mo. Panagkunak, saan lata nagbaliw ti panagayat na kan ka? Saan aga po tamadaan kayo iti anak? No di kat, napudno ti panagayat na kan ka. Isu asaan pa'y anala daw ti amin, Manong Rendon. Amirisum kumalag iti bidot mo. Panagkunak, saan anarigat para kini Manang Clara apakawanan na ka? Levi. Pangaasim, agkit daw kakunkuha na iti pamakawan para iti agbalin nga anak yo. O anya, kumusta ti panang sarungkar mo ka ni Renton balasang ko?
isigon ka ni Levi. Nasayahat mo ti kasasaad na. Angam, sa anak-anak kastrak ija ospital. Ay, medyo mabayag pa'y ka no, sakbay ang makarwar. Ay, kasta aya. Anya ngay nga ron. Di mo la taliwayan at yung kararag anak ko. Wen, auntie, kasta talaga ti araramidak. Nalagi na nakangarudan. Di ka unay pampanunot, Wan. Wen, auntie, kat agyaman ak unay, iti kanayon a panangan andi ngayo kanya. Anyang ay balasang ko. Kumusta tirik nam ita? Auntie, masansanan ti panagsakit ti tiyan ko. Mabit laang nga rod. Awagak ni kasinsin mo, Aloyd. Mapantay laang nga iti ospital. Sige man, auntie, kat agyaman ak unay. Tatang, apay nga awan ni Levi. Nagawid ka di. Ha? Nay, sana nagawid nga ading mau. Inyag damot lang ni Clara idirabi iti ti ospital. Iso, tinapan kinita ni ading mau. Anya? Adda kay adwa dito ospital nga agasawa. Nga may jayla ang delivery room tayan ni Clara. Kasta ka di, tatang. Kumusta nga tante aginak? Nagpaimbag ka, tapno makita mida. Tatang? Oh, kapag nagsangit ka? Siniglaan ni Clara. Ngamjak may masarong karan. Anya nga tante ka sasahaday ti anak mi. Isu nga rod ako nakagpaimbag ka. Idi kasta. Maaywanam, dagiti aginam. Ay na, nagwapo mo tanda ito'y apo ko. Wan nga rod, auntie. Ay, sigurado maragsakan ni Rendon no makita na karuprupan na tiputot na. Ay, numabalin la ko mga ipasyar tayo ni baby, ijay ayan ni Rendon. Ipantayo ko ma. Kumanga rod, auntie. Ngam saan mo't amabalin. Pinicture ko matkit di. Isulaang nganti ipakitak madamdama. Ay, anya ti amu tayo. Ang mga nukala at nga agimbag, no makita na, tiputot na. Oh, adto'y manong Rendon. Gitaam dahi tinadawan tiputot mo. Iso dahi tante anak ko. Wan, gitaam man. Naglungpo nga ubing. Sikati karuprupa na. Anya timpanagan ni Clara. Rendon Junior, tinagan na, manong. Anya? Kat kumustang dagiti aginak, ating ko. Nasaya at lata. Imbaglaangan, tada ni Nana Ising nga mangbambantay kadakwada. Normal ka diti panagpas nga ni Clara? Saan anormal, manong? Cesarian, gaputan na lukmag unay jay ubing. Ating ko, numapan ka man ni Jay. Ibagang nga orayan dati iruruar ko. O anya, nakasagaan na kayo ka din, Clara, Levi. Wan na. Wen, auntie, nakasagana kami. Mapan kami matan. Sigurado ang maragsakan ni Rendon. Tamapan mo ipasyar ni baby, iti ayan na. Sapay la ko mga rod takasta, auntie. Sigurado dayta. Ala, ing kayo nga rudan. Levi, ano sampay la abagkatan ni baby, Wan? Saan pa'y amabalin ni manang mo a Clara? Wan, auntie. Awan parikot iti dayta. Siya kun ti makaam mo. Kahit kumustan tirik na manakaw. Nasayatan, tatang. Mayadang kumutin ti may sasakak. Nasayad mo kasta. At do'y tikawas ma. Agpalas ka. Tada sumangpat a bisita tayo inton madamdama. Sino? Basta agpalas ka. Mamwam tao no asino ti bagbagak a bisita. At dadan. Ha? Da Clara, tatang? Wain, may daka ka no sa rungkaran. Naimbag nga oras mo, lakay. Kan, kumustang tirik na? Ala, agsarsarita kayo pay.
Tamang isagana kami kinilebi iti pagsasangwan tayaw. Kastoy. Clara, mabalin ka diya sa klotag ti anak ta. Wen, apay kiti nasaan. Sige, saklutan ni Baby Rendon Jr. Nag-cute matan ti anak ta. Wen, cute mat dagiti dadakkel na. Di cute mat ti anak ta. Jak may ladahon ti ragsak ko. Itatanak itak ti anak ta. Agyaman ak nukas ta. Clara, ada kaya't ko akidawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpahayan. Ha? Amo ka nagkurang akad na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Amo ka sana kas ka rin na apakawanan nak. Ikanak ko may timaysa. Uwan na maudi akong daway. Rendon. Nagbabawiyak aminan nga inararamid ko. Katita, kaya't kung ay panagnagkada kayo, di pa nagbalbaliw ko. Anya ti sungbat ni Clara iti kidkidawan ni Rendon. Papagayam, di uliwayan adenggan ti paggibusan, ti seryetayo ita alawas anapaulwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran, ken itimet direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Kenda ito'y nga estasyon. Agyaman kami, iti ingkay Panang Tarabay. Ti Masak Bayan. Ket ita, isabot mi kada kayo, ti paggibusan, ti makalawas a serye tayo an napauwan. Sapata, dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Ada ko makayat ko akidawan kan ka. Ket sapay lang ko ma, tadi nagpahayan. Amo ka nagkurang ka na kayo iti anak ta. Nagbasulak. Ken amo asaan akas ka rin na para kan ka apakawanan nak. Angin ikanak kumapay ti maysa wano maudi akong daway. Rendon. Nagbabawi akong ti amin ngayon nararamid ko. Kaya't kung ipanagnak kada kayo na ita, apa nagbalbaliw ko. Impagarup ko. No agnanayo na namapukaw ka, itibiyag mi. Ngam da ito'y siguro ti sungbat, dagiti karkararak ko. At sapay la ko ma, tama ka amiris kan. Rendon, diyak ang munon niya tibagak itakan ka. Saan kang apurahan na mangibaga? Noon niya man ti pangadang mo. No ibagam ngawanan ti panagayat mo kanyak. Maawatan ka. Ken aklo na kasi pupuso. Gaputab mo matabasol ko ti amin. No apayakas ti tinagbanagan ti ayan ayat ta. No ti Diyos, kat mamakawan. Siyak tulakit di at tao laang ti saan. Clara, Iti maikadwa kong daway. Aklunan ka, Rendon. Sana ka po iti anak ta. No di kat kayat kung ay panagnakan ka. Kan iti amin a tao. Nga urayan niya tinagkurangam. Kan nagbasulam. Takderaklat ta dagiti sa patata. Idi nagkalaysata. agyamanak. Ikarit nga ramidak ti amin. Ipariknak kada kayo ti panagbalbaliw ko.
Ay na, kasta na garo tinagsaritaan nyo Manang Clara. Manong, Saan met, ading ko? Si kakit di met. Oh, anya. Naisagana yung kanitatang timaka na pagsasangwan tayo? uwan Manong, naisaga namin. Isu nga umay kayon. Agyaman na kading ko, ha? Ala, mapantayo niya yung kusina, Clara. Mangantay kit din. O sige, yag mo nga roda ni baby. Tas siya kung timangubakon ko, ana. Tapno makapagnaka, ana imbag. Ay na, pangaasim kumanak ko. Pangaasim, tatakderamon ti ingkarim iti asawam. Tatang. Man ti asawa akas kini Clara. No sa bali lang nga asawa dayta. Pag anuda ka pa ilang asubyan iti kasta nga inararamid mo. Ngem sa bali ni Clara. Gaputa na singpait, man nakaawat ken napakumbaba. Pagbababoyak na iti nararamid ko iti kalabas, tatang. Diyak pagarupan. Gauray awan sirbik nga asawa ka na ma. Ket naklundak-lata na iti aginak. Saan pa'y anala daw ti amin anak ko? Isong ay bagbagaken ka ang agpaimbag ka iti hosta. Iti kasta, masulnitam tinagkurangam iti pamilyam. Uwan, tatang. Aramid ti amin para kadakwada. Adapay matbasit ng urong ko. Anya nga tanong agpaaramid talaangan iti uray basit pa'y laabalay tayo. Ha? Kaya't kung amin alumasin tayo kuma, iti kasta, ada kabukbukudan tayo balay. Uray basit, tinapatay kat ada pagrugyan tayo. Itaman pa yakas na tinapanunot mo. Uwan nga rod, no hindi pala kumakalkalpas ti kalay sata. Amang ano daksalan ti balay tayo ita. Ha? Nadyak ko managar-aramid iti may kaniwas. Hindi pala ko mga dapundar tayo. Ay, saan aday tati kayat ko asawen, ha? Di ko nag, pagyamanak, tanapanunot mo day taabanag. Kat, anya nga ron ti plano yu ita, balasang ko. Anti ising, plano mi iti asawak nga agpatakder kami iti uray, basit lang abalay iti asidag datatang. Ha? Iti kasta, adamat ka bukbukudan mi. Ngem, kalpasan pa'y siguro ti mano abulan. Apag isuntong agimbag tisakan ni Rendon. Nasaya at day ta plano yu balasang ko. Maragsakan ak unay para kada kayo. Agyaman ako nay, anti. Awan anyaman na. Anyaman ti plano yung agasawa. Ada aklat ta nakasuporta kada kayo. No day ti plano yo, ay kat nasaya at rin down. Uwan, tatang. Parugyak, apa man na maimbaga iti usto. No saklamay sa. Uray saan kayo kumana lumasin iti pagyanan? Tawan mo't latikad kadwami kiniading mo alebe dito'y balay. Ang nasaya at mait. Tapno amoyaw ti addaken awan iti pagtaingan yaw. Tatang. Ken maysa, si Katiama. Amom dagiti banag a pagsayatan ti pamilyam. Isuasi ka, no anyaman dagiti sana kayat ni Clara, nga mo mapakasakitan ti riknana, di mo kumanararamidan. Tanulumasin kayaw, sursuruan yaw, asolbaren ti parikot yaw, adakda kayo lang. Uwan, tatang. Agyaman ak punay kada kayo. Gaputa ka na yun dak abagbagaan. Nay, si kamat gayam ti masabat ko, Beverly. Oh, si Kamat Gayam, Piolo. Kumusta kan? Long time no see, ah. Un nga rod. Kastoy, ayos lang. Si Ganay, kumusta ka mo te? Kaslag may saka anak itsyendaan. Apay, tikayan ayat mo ngay. Sino tidakda kamatan? Ni Michael? Awan kami. Nabayagan nag-break kami. Anya? Awan Gayam.
Kumusta mo to ni Rendon, agayam mo? Nasaya at matlat ta. Dayjay, naragsak iti din na ti asawa kan anak na. Ah, kasta? Sige. Kumustan tulaangan? Anya? Kasta timbaganakan ka? Wen, pare. Awan na talaga ti babay na rin babae. Ibaga na pa'y laeng apakumustaan ka kano. Sipot pa'y, awan babay na dayjay. Noan niya ti ada iti panunot na isawang nalatan. Ay na, imbaglakit din. Tasaan aday jay ababae ti ingkalaysam. Adayo ti ugali na kan ni Clara. Siga pa'y lati makamu iti anak ta, ha? Mapanak iti ili ita. Ha? Ada ngamin kurang ang materyales. Iso mapan kami kani Benjamin. O sige, awan parikot. Agan-anad kayo nga rod. Mapanak iti pagkatangan iti karni. Nagumatang ang iti sidaan. Rendon? Ah, Beverly? Juan, siya ka ron. Kumusta ka? Naimbagan ka matgaya man, honey. Di nakawawagan iti Honey. Ang mga nadamakan nakababayin. Diyak lang pagarok nga agsarak ka manan. Rendon, ada ko makayat kung maibagakan ka. Numayat ka, mapantapay ang merienda. Pasensya ka na. Ngayong sa anak nga interesado noon nyaman ti ibaga. Oh, nagsasao ka. Kaslasan ka na in love kanya kidi. Di mo kumamot ibaga kanya ti kasta. Awan kamin ka ni Michael, Rendon. Kat amok mo't akayat nagbaylaan. Saan ka di? Di mo ko maibabaunay ti dayaw mo. Noon niya idi. Nagbalbaliw ang itan. Para iti pamilya. Apay kasta ti langam anagawid. Kasla na unag ti pampanunutan. Kwa, awan day tayo bakit? Amok ti kasta nga ugalim. Ibagam kanyak no anyaman dayta. Iti kasta, malaganan ti riknam. Nasabat ko ni Beverly. Anya? Kat, kumusta mo tunday dyan babae? Diyan ka mo. Sa anak nga interesado ang mga mo. Noon niya ti mapaspasamak ita itibiyag na. Anya nga ro ti pampanunutem maipapankan kwa na. Awan. Pampanunutak lang. Asapay lang ko ma. Tanalawag kan kuha na dagiti imbagak. Anagbalbaliw akon. Para ka na kayo iti anak ta. Anya? Nagranada iti palengke, manang Clara? Wen kano, isumot ti ko na ni manong mo. Talaga mo't dayjay a babae. Awan lat maaramid na iti biyag na. No ti agdaddadaol iti pamilya, ti akin pamilya. Wen nga ron. Di pa lang amin makiasawa. Tapno mamimpinsan nga agtal na. Ngam sa bagay, asino ko mga min ti lalaki a makaanos iti kaskan kwa na. Nalaing nga agilimot. Kan kabailan na apaggigiddanan ti lalaki. Kasta ka di? Wan manang, iso apagyamanak laengan, ta saan nga iso tiin kalaysa ni manong ko. Levi. Tano dayjay tiin tuloy ni manong? Amangan numatay laeng ni manong ko iti konsumisyon. Anya? Ay na, maragsakan na unay bakit? Kalpasan ti 2 bulan. Nalpasan ti balay nga imparamit na. Wen nga rod, nagbiit. Pampanunutak nga rod bakit? Ipabless tan dati balay. Tapno makaakar tayo matan. Wala, mayatak iti dayta. Sige, planuin ta nga rod ti blessing na. Ay na, maragsakan na kunay para kada kayaw, anak kaw. Tatang. Nalpasin da ito'y balayaw. Uwan nga rod, nagbiit tatang. Kahit kaano nga pablisingan nyo da ito'y balayaw. Pagsaritaan mi pa'y dayta ka ni Clara, tatang. Ay na, nagbiit talaga. Kasta Amin abanag, basit man wenno dakkel,
pagsaritaan yung agasawa, tapno mayat. Uwan tatang. Ala, ibagayon to nga rin no kaanaw. Tapno awisag tuman, dagiti ko kumpare. Maragsakan ak nga road, tamakitak mo't di pa nagbalbaliw ni Rendon, abalayan. Uy, nabalayan. Manipo di na disgrasya. Ijay mo na nakaamirais. Kasta ka din. Ang di mo ko naan, nga imbaglangan ta na disgrasya, abalayan. Iso nga rin ti ko na. Ay, si kakit di mo't abalayan. Naira na laang mo't siguro akas jay tinapasamak Wen siguro. Kahit sapay la ko mga raw. Tagtultulo ya, hindi pa nagbalbaliw na. Ay na, maragsakan ak unay para kada kayo, Clara, kan Rendon. Agyaman ako, Nay. Anti Ising. Agyaman kami, auntie. Nagbayat, di pa nakarami to'y balayo. Wen nga raw da balayan. Mayat, gaputa plinano da na imbag. Nasaya at nga ron kasta. Ay, sapay lang kumatagtultulo yun dahilan. Amin a plano yo. Pagtungtungan yo nga agasawa. Wen, Auntie. Nakasaganan dagiti makan. Mapantayo amin ija kusina. Tamangan tayon. Wey, nanakaw. Ay, dahito hindi kararagsakan na pa sa tibiyag ko. Bakit? Ha? Ti makadwa kayo iti anak ta, iti bukod tayo pagtaingan. Kasta akmat lakay. Ay na, naragsakak. Gapo iti laksid, dagiti panubok iti biyag ta, kat nabaulan ta. Agyaman ako na, Clara. Gapo iti kinapakumbabam. Ken, kinaman nakaawat mo. Nasayat lata tinagtungpalan ta. Nga oray ado dagiti inararamid ko abindot. Asaan mat na makatulong iti panagden nata. Awan anyaman nga, Rendon. Gapo day ta iti sapata at tinakdarak. Nga oray kaano man, sa anak to asumuko. Agyaman na, Clara. Ikarik. Dayto yan ti baro apang rugyan tayo. Ditan papagayam, tinaggibusan, ti makalawas a serye tayo anapaulwan. Sapata. Dito'y drama tayo, ti Masak Bayan. Insurat para iti radyo ni Donabel Aran. Kan itimat direksyon ni Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer Recording Technician, Michael Lugitan. Isagsagot kada kayo, TMPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay Panang Tarabay.